बरपेटा रडनि बाजेगावआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सासे खुदियानि रुंसारि जानायजों लोगोसे बिमा बिफाया गोब्राब जखम जायो। 18 फेब्रुवारि मंगलबारखालि मोनाबिलि समाव बरपेटा रड साखाथिनि बाजेगावआव AS28B 2623 नम्बरनि स्कुटिखौ उल्था फारसेनिफ्राय जोबोर गोख्रैथिजों फैनाय AS28C 9975 नम्बरनि गंसे डाम्पारा सौनानै होयो। बे जाब्रबथायाव से खावसे बोसोर बैसोनि खुदियाया जायगायावनो रुंसारि जायो आरो खुदियानि बिमा बिफाया गोब्राब जखम जायो। जाब्रबथायजों थैनाय खुदियानि मुंखौ नेहा सिन्हा आरो जखम जानाय बिफानि मुंखौ दीपांकर सिन्हा होनना मिथिनो हादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला बंसिबारि गामिनि दीपांकर सिन्हाया गावनि बिसि आरो उन्दै फिसाजोजों लोगोसे बरपेटा रडनिफ्राय स्कुटिजों न' फारसे फैबाय थादोंमोन। बे समावनो उल्था फारसेनिफ्राय जोबोर गोख्रैथिजों फैनाय AS28C 9975 नम्बरनि डाम्पार गारिया सौनानै होयो। जाउनाव उन्दै खुदियाया जायगायावनो रुंसारि जायो आरो बिमा बिफाया गोब्राब जखम जायो। जाब्रबथाय खालामखांनायनि उनाव डाम्पारनि ड्राइभारा जाथायथिलिनिफ्राय खारखुमा लाङो। जाब्रबथायजों जखम जानाय दीपांकर सिन्हाया सासे काठ मिस्ट्रिमोन होनना मिथिनो हादों। जाब्रबथायजों जखम जानाय दीपांकर सिन्हा आरो बिनि बिसिखौ फाहामथायनि थाखाय बरपेटा रड मेडिकेलाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो उनाव साबसिन फाहामथायनि थाखाय बरपेटा मेडिकेल कलेजसिम दैथायहरनाय जायो। उनाव जाब्रबथाय जानाय जायगायाव बरपेटा रड पुलिसआ थांनानै जाब्रबथाय खालामनाय डाम्पारखौ थानासिम लाबोयो। बरपेटा रडनिफ्राय पुरन देउरिनि रिपर्ट, समनि रादाब। যাই আছিল ইফালৰ পৰা গোবৰ্ধনা পালে যোৱাত আৰু মানে কি মই বাইকখন মানে ৰাখি কিনে চালোঁ ডাম্পাৰখন আহি আছে পৰি গৈছে। পৰি যোৱাৰ পিছত মই ডাম্পাৰখনৰ ড্ৰাইভাৰটোক ক'লোঁ যে ৰখা 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 বুলি কৈছোঁ। তেওঁ নাৰাখিল, গাড়ীখন নাৰাখি কিনে বাচ্ছাটোৰ ওপৰেদি একদম চকাটো উঠি গৈছে। উঠি যোৱাৰ পিছত দেউতাকে কিবা কৰি পাৰ হৈ আহিছে ইফালেদি। পাৰ হৈ আহিৰ পিছত ইফালে যে চাওঁ বাচ্ছাটো তাৰমানে কি নাইয়ে আৰু বাচ্ছাটো গৈছে। তাৰপিছত ড্ৰাইভাৰজনক ধৰিব চেষ্টা কৰিল, ড্ৰাইভাৰজন চাওঁ যে নাই, ইফালে ড্ৰাইভাৰজন পলাইছে। এইখিনিয়ে বাচ্ছাটোৰ বয়স এপ্ৰক্স মোটামুটি 2 বছৰ বা 1.5 বছৰমান হ'ব, 2ৰ পৰা 1.5 বছৰমান হ'ব চাইছোঁ যিহেতু। কিন্তু শিলখিনি পেলোৱাৰ ফলতে মানে কি আজি এই এক্সিডেণ্টটো হৈছে। আজি ইয়াতে ইমান দিনে আমি ট্ৰেভেল কৰি আছোঁ, ইমান দিনে যাই আছোঁ, আমি ডেইলি ডিউটিত যাওঁ। আজিলৈকে শিল দেখা নাছিলোঁ আৰু আমাৰ ইমান দিন এক্সিডেণ্টো হোৱা নাছিল ইয়াত। আজি এই শিলখিনি বল্ডাৰখিনি মই আজি ইয়াতে আহি কিনে দেখিলোঁ বল্ডাৰ পেলাইছে কোনোবাই। বল্ডাৰ পেলোৱাৰ ফলতে এই কেছটো হৈছে আজি, এই ঘটনাটো। কিন্তু এই বল্ডাৰখিনি কোনে পেলাইছে, ইমান দিনে যদি ৰাস্তাটোৰ কামখিনি কৰিব পৰা নাই, অলপমান কিছুমানৰ সুবিধাৰ কাৰণে বল্ডাৰখিনি কিয় পেলাইছে আজি? এই বল্ডাৰখিনিৰ কাৰণে এই এক্সিডেণ্টটো হ'ল আৰু এই শিশুটিৰ মৃত্যু হ'ল আজি।